Intayan apo iti biyang ti Philippine National Police. Ida iti nga gundaway. Babayin pa lang ti report ni Idol Lawrence Corpus Martinez. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Sikiting patrol, kamin. Yes, Idol Bernard, nakemeg babayan iti naisayang ka drug by bus operation ti syudad ti Lawag ken kastapayan iti Provincial Drug Enforcement Unit ken PIDEA iti may sa alalaki iti Governor A. Agbayani Street, Barangay Tusan, Tawakin, Lawag City. Naamuan ati subject ti drug by bus operation ket agdawen 20 ket 8 alalaki food delivery rider ken residente iti Barangay 32 si Lapas iti syudad ti Lawag ken nabigbig a street value individual na kumpiskar ken kuana ti 3 grams ang maipagarup a shabu nga agbalor ti 20,400 pesos. Maipilat ti kaso panagsalungasing ti RA 9165 when a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kontra iti daytoy a subject ti drug by bus operation. Ag-deliver ti makmakan kasjay. Yes, Idol Bernard. Okay. Food delivery. Food delivery. Right. Ag-deliver pa iti illegal a droga. Pay Tata na tiliw da eh. Right. O aglakla ko pa eh. Yes. Ag-deliver isuna. Okay. Kataga po iti dayta adan isunan iti kustudiyar ti PNP Lawag. Kabayatan na sinaludarandan ken kinomendaran ti PNP Traffic Division iti syudad ti Lawag. Sino? Iti may sa tricycle driver ani Mr. Walter Malig Martin iti Barangay 8 Lawag City. Daytoy ket kalpasan nga insublina iti wallet iti may sa college student a residente iti Barangay Baduang Pagudpud nga agbasbasa iti may sa analata ka kolehiyo iti syudad ti Lawag. Basar ti report ket insubli ni Mr. Martin ti wallet nga awan ti kurang na. Gapo iti daytoy ket maragsakan dagiti ang sinumbang nga partido gapo ti kinasayaat ni manong driver. Manot Castoyen. Di ba? So, Walter Martin. Walter Martin. Oo. Nagsubli ti wallet. Yes. Ni Walter. Walter Wallet. Isang thank you so much Walter. Estudyante ti ano ita? Data. Data gayam isu ti Data nang Center College. isu daytan. Sa pala tagapagod po di isupay ko mga Isu data. So nga very good. Dito ko mapadayawan kumamot iti City Government of Lawag, di amin? O di kita dati sa amot Idol Bernard dakas jay. Okay, dapat isumlita Oo. Dati Hall of Fame. Digiti kanang nga gisubli kasa kumakasjay. Yes. Kada ada kumamot diti Wall of Fame. Okay? Ada Hall of Fame ken Wall of Fame. Digiti tricycle drivers nga gisubsubli. Kita agbalinto det nga kit no umadudan. Digad nagmayat. Yes. Tapos nagiti arrogante wall of shame. Si Kabil mo dyan nakadaduda. Napon magayta wall na. Mapno ti wall na. Kadigito nga gondaway. So nga naganan digito iti dapat nga amen tayo bueno ikanta iti importansya na pa Idol Lawrence. Yes. Kabayatan na mga anatoy pailaang iti dadungan paing informasyon pakasaknan ka detoy may nga SK chairman. When nga min DJ natiliw da. Yes, Idol Bernard. Ngem ano DJ kaso na? Rape kan sexual assault. Opo doble. Yung SK chairman. Chairman. Tagalawag. Haan, Batak. Ay, Batak! Home of great leaders. Paunay mo ni Apo Leader. Ay, so pa, yung kaamuan tayo. Kabara na ngamin tatano, apay. Kasi dito adot reklamo may panggap ka dito eligibility da iti CSC, di ba? Ay, oo, nabasa ko di jay. Sapay lang dito. Sapay lang dito, Batak City is home of our President Bongbong Marcos. Di ba? Batak City, di pagbutusan na, kada nakarehistroan na. Dakil na mga ikansaman dito, yun kini Presidente na. Mabali na, Idol Bernard. At syempre, nabayag ka nung kaso na dito. Isa amen tayo, Idol Bernard. Ngem, saan tayo makaukuntat nga agsapa? Di may sa sexual assault ka sexual assault nga dan sa TV available di dyan 200,000 kaya nga rape kat saan non-available awan lang ito Servina sulaso barbarang malusutan na kas pagarigan manutawan na DJ kat nung SK iso na di ka baka minor mo DJ ngamin nga 22 20s kasi DJ 20s Idol Bernard around 20s ni SK chairman DJ biktima nga rod dito damot kayo ni-indicate. Actually, agdamdamag kanya kung sino DJ Renape na kasi
Pwede- pwede naman yun. Tingamin paganurutan iti PNP aya. Di pa nakita camera idol. Ayun natin, ano natin. Ay, panak na camera, no? Ipamot na camera ta rupa na, kat nalabaga ka ita. Oo, at Okay. sa makapungtot sa mo nakwa. Tingnan mo paganurutan idol burner kasi actually Gwapo gwapo ba nila? Gwapo. Madideta sa adin ti mogin. Panawe. Oo. O Okay. tatan. Actually, Idol Bernard, ano ka agdamdamag kanyak, no apay nga haante kanong inaganan ti suspect, Oo. biktima, ken dadumapay nga elements, whereas mainaganan kumakas jay, di ngamin. Nga mabalin. Tingamin paganurutan apo iti biyang iti human rights, iti PNP, nga kakanay dang ipalpalagip kada tayo nga beat reporters ti PNP, saan apo mabalin ang mainaganan, kasi adati maiyan natop akaso kontra kadagiti aginagan kadagito nga isut protektaran ti human rights ti PNP. Kata na ganan na manang naroon no involved dito kita ubing babae kakasyay ati plastar na deta at adamot women and child protection na deta ken anak na ganan violence against women and children law. So hindi siya basta-basta nga ma-mention. And Privacy Act pa. Ado ti sangay na deta. Kada pwede kita comment Idol Bernard nga api ka nating ipakita mismo ang tuto. Madingaro. Tirupa dito iya suspect. At, Madi apo i-blurred me. Privacy nga ro, di nga mabalin nga ko nagan maipakita di gitaro pro pa da. Ni Lawrence iso. Mayat. Kada ni Glenn. Ato po Pero kade han adama digiti like for example noticeable ka or ano na ganan well known ka kay kumbaga ni Glenn Batoyong isot artista at paway kat amamo mo ti tao nga iso naket artista apay kalubampay lang haanin kasi amamo damot musika DJ DJ details of the case saan nga mabalin diyan nang rona no kaso iti rape apo because these are sensitive cases ayan hindi mo nga pwedeng sabihin kung saan na gawa yung ano nung taga ano iso na yes that Okay is lang. suspect ngem DJ victim hamon pa maiba no taga ano gets ganon ka sensitive ang cases about rape po kada abuse of women and their children yon okay Gets na po. sino deta damdama kaya Ay damag-damag gawin na sino na rape kesyo sino ti ano taga ti suspect. alaman si kaman ka ng mga rod ti adayan ta sapatos na tatta masalud-sudan ka amin kaday sa amin hindi kita matag amo da mga programa kagtawag nat kasi nga oras So fine. okay Okay, so dito pa lang tiyan na kung tayo nga damag Idol Bernard, itibiyang itiya police reports, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.